Uria wari gavana wa Nairobi Evans Kidero na ikiriogono ni maafitha kura na ugumani EACC ayukuranio na gukumia shiringi milioni 68 irirarikana kuriho kabuni ya mawakiri MS Wachira Mburu na Mwangi. Gavana uyu ukoretwo akihugwo mahuri mahinda kwa mahinda iguru ria kigena kiria kiugumanitio kaunti ya Nairobi hindi ya wathani wake atinda akihugwo mahuri wabici-ini nene cia EACC guku Nairobi. Akiaria na andiki a mohoro wakiri wa Kidero Nelson Havi augite igirira uria kwenda Kidero arekererio ni riguthire higa makiuga ino ni njama ya thirikari ya kwenda Kidero ahingirwo nginyagia mwambiririo wa kiumia giukite. Arrest should not be made on Friday with the expectation that the suspect will be kept in custody over the weekend. And also the courts have made it quite clear, present these suspects in court within a reasonable time in the morning to enable the court to consider an application for bond or cash bail, so that if those terms have to be complied with, they have to be complied within a reasonable period of time. Agera maikirio ngono maikurani na gukumi no ni ro wari murugamiri wa ruta wira kaunti no George Wainaina hamwe na kajura wa tene Paul Mutunga guku maafitha EACC magithi na mbere na gwithana na ikwirwa gi 13 gukumi eno. Hidden riu MC area county ya Nairobi David Beri wa Rangata Karen Ward na Jared Okoth wa Mathari North ni maikirio ngono makigeria gwitia mundu besha na njira cia Google guku MCA wa Woodri Abraham Mwangi akihota gwithara na gutuika na rethano nake ni maafitha EACC. Na kuo kaunti ya Kiambu murugamiriri wa kigina kaunti no Faith Jerry na murunai wokui ni maikirio ngono ni maafitha kura na ugumania. Faith akinyitikana na shiringi milioni 26 irarerekana gukure kurongoririe kuriha muthungumo wa bururi wa Ngeretha irita marihi ma nyumba imwe irarendirie gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu mwena wa Runda gukumurugamiriri wokui akinyitikana shiringi milioni 3.5 besha farifari. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Ngugi wa Gatua.